kular hakan ikasni. Bangan tray hok yaki kamjong. Hok do. Kikubor Kapatisi TV. Hatu pindon am kathong manlong kita kinong siat hagi hotel ane hagi restaurant ibapau. Hamokam hilapan pun orlong e kathong kocongki. Ke emission kelap le bani ai ki course ki baper. Kadon ke degree course, ke diploma baga advanced diploma course. Ka kur merthong ha ka khat artri ujliyo aza pun riu kalapun kuburam yo samla ban kerlang merthong ubalala banwan ra ya ka nam ya ka jilla meghalaya dak ba yo khur ya ka takma rupa ha ka rinsan yele kai UWW pancreation and major MMA Oceania Championship aza pun riu ka balong na duk ka nyautrik ha duk ka khandai tri ujliyo aza pun riu ha ka snong danang Vietnam. Bawan setay. Dalam day katim umla ban lek barway. Ding ai kuble do i sahar lebih ba pila sistem ba presiden do jong kenaka do betinong sibita ki batan hakat belai unaya do kat batir kisiki pot borok unaya ki usap. Belai kalong kapan ngapan paru ki sosi balai marba manu mano no leng ki kun jong kabri unyo trap. Kasarkar jong ikan ju pahmat. Kata kawe ki bisam jing dia dah long kebala nak kapat nak kalian yang sarkar tu kan ban pai kapat nak bata ki kun samla jong ka ne ka jela ka jongi nang bakin like tam dia ka patai jong kini jing bat jing le lomba jong kini sni ki por lomba jong ka por dah ka sarkar kala ban le khamha kan ai ka jing arap nak bata nak ka kinop nak ka sport di kena kemut lese ini kejimblin ke basniu joki lesekan jok. Kumba pilai semua ni presiden. Oh ngadi ngalau orang kini kejina kai. Ini ketika taka di kota Megalia traditional wrestling and pancreation association kemudian akan juga dia jumi. Bagi akan ni ke association presiden dari Mrs. Anita Song Chiang berdiri. Job cuma punya penpam di Indonesia di nomor ba oh nya ada lagi martial arts try bun pipi tipi sementara ngindang don nak liga jengkun teh nak bentak tim musuh di martial arts bebun hi hang ni pasti dulu kum ka kickboxing ngade ngau founder ni ngau right kickboxing ko ni kum kalau mentak kickboxing lami arla jeli ni di kadon musuh dan di batui ni martial arts kum ka way lagi dilakai katanya ka amateur MMA bunyi orang pertama kepala mensyarakat dekat pancreation di kala penkala long serta amateur MMA kedekat way lagi sports kepada long katung ni ke juk de niadon di blok termo de ngai ku boleh bakit ali bakit wan semua Cuma ikut ide iwe naki, jadi bentip ba ide iwe naki, coach ba di betul nanti yang bangkir aktif tidak, angkat bagi nak, mereka ide coaches pat gijongi ke pihak apa, megale school martial arts. Tinggal trailang bertanya di negara kali ini, apa ba, ini ikut sama, iban nak bagi kepuas kepuas, ini orang ajen kita nak dalam kamtam kepada ide internasional mo, tinggal don tinggi internasional winners. Aku berbun di disiplin Malaysia. Dan saya kena kalau jik sarong pada first time dia ke amateur MMA pada orang berker layu kan ramah. Tengi sutunak kau lah. Aku yo pun nanti lalek bah. Mulai kenduk saya yang way pun Vietnam tu. Tenre lalek pun bahaya tahu job ke ada saya kenduk final. Kita ke arti fight jadi kita try lagi ke media relation bah. Kadang kita perform ke sana, mau kita record apa Asia berapa apa pertai berapa,
Lang baris kita hitam jong itu dan tak sibuan ke kita jong tak samla belai tak dulu kam kai kam tak dulu jik sdeo ko ap tap haka jigin tuki bat ngai khublei ru nongkong ye megi paru ki bala support bor ba yaki klem kan kondo jing yo jing ram nak liang ko men bat ki le kloi ben sim nak ram ru ban kieu ban perkoi u sakatong ste nak liang jong ngai khublei ru ya paro kini ke walang tu ini. Ting juga di Banjar Lampung, song masa apa pada ting, song juga di Rembo, Sendut Distrik Kansel. Jing wala ka jangan strik, ting juga bawa kaya strik di kalong Amateur MMA and Pancration Asian and Oceania Championship 2026. It held on 7 to 9 June Da Nang, Vietnam. Kami jing lila karo nga ningkong lipat represent ya ka Meghalaya, Goa, Banam tu masa selek dengan ini dia kai pat ban represent naka India po Vietnam. Kajing affair kalong ba makiru ke paditho ya ngahar ngam paditho iki ingin tepken mano bakam tebet na ngiar ngot mano bakam nang banlakai lani mano bakam nang ban kumno banlakai te kumbalong ba ngiru chani ngimpat long ngimpat dadi than kibara tebet bidang pen tebet yaladi kumno bangin lakai buat ban compare itu berkiwai ngidang long ngimlong hapo andre maki gidang long hancrong deng ngidan arngon ba simbanta station Vietnam di Francis Songtiang buat na buat ringkat dulu buat di Grandmaster jengi pak long yalam jengi kum coach ke jing laka jangan stay ke ngaram no hapo final di Mayora na Luniu Baar Takamarupa but ni nakatim India pero kawai ni la Mayora third division kum katim India by day buat ikna sama napa buat agwa fresh tom bersanya haladi long kibas murid buat fresh tom bersanya haladi entah hinsayo balkhet ya uso dajin kan tu bangai di sarkar kalong ba nadu kabang alila kaya hadu mentang ampadiyo jing sponsor ampadiyo sponsor datang sisin tu ampadiyo sponsor akarpan ya ki sarkar ki government ini ki patre ini ki sports akarpan bikin sponsor buat diarap lang ini breu kasih kendrai lagi nang bangin kiu buat ngin koi syakatong ikai ke bangin terang buat bangin wanra ka nam ke buram ya ka ri bahagi lagi. Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks, we help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school with friends and a little bit of hope. This is STEMS, our ride